Dobar deo navijača Partizana reagovao je na društvenim mrežama na zviždanje košarkašima tima iz Humske, koji su dočekani na nož od sopstvene publike pred duel sa Bayernom. Ekipa iz Beograda sinoć je u Beogradskoj areni savladala minhenski Bayern sa 92-85 u utakmici 14. kola Evrolige, a duel u srpskoj prestonici obeležili su između ostalog i zvižduci upućeni prvotimcima crno-belih. Navijači su pred početak meča neprijatno iznenadili igrače, ali su im u drugom delu meča ipak pružili podršku, a ova pomalo neuralgična situacija iznenadila je mnoge simpatizere tima iz Humske, pa su svoje mišljenje podelili na društvenim mrežama. Na najvećem udaru bili su inostrani košarkaši, pre svega Tyreek Jones, Jabari Parker i Dwayne Washington, dok je najveću podršku od svih dobio Isak Bonga. Naravno, deo publike koji je zviždao igračima smatra da su upravo oni odgovorni za odlazak Željka Obradovića, koji je sam podneo ostavku i to rekao u 20-minutnom obraćanju. Koje je vaše mišljenje oko cele ove situacije sa Partizanom?